محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتغين الله سبحانه وتعالى فكما شيطان تورم دين ولا السلام من دمنا نفلان في أما زيزي على نسيتك مساتك بركاي حتى كنا ما نسويا سبتي قال كربك صلى الله عليه وسلم ومن حكي لك جين بارا وبارا كنا يتوكو كدامنا نام دامنا الله سبحانه وتعالى تك بركاي كو وبارا بركة بنقشي alakara ko o bara kobitike o kore ko a bara barka be nakashi assalamu ita nga hakilto no kumayna anga hakilto bismillahir rahmanir rahim na anga ko daminena insha Allah ta'ala abika barka sar lis sababi kado anga kula canum so dem sa anima koroba bela jele ki hakilto ni na alakara sallallahu alaihi wasallam kala ngara mo koy alaka kira nyanama aya kono jeya anyi assalamu na mborola amid go kanga sababu nyuma ya alkaraba sallallahu alaihi wasallam kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa kishin ne ma chama be alafa alako ke anga ma nyemaka nani go alkaraba yara yoro amid go kaka nganawye munu nu kerafe nu dusukunye wiya de men nu ni anuka na foloye fo say una fara wala ka kira kodone ula labana kaka laydu kolashi fo say yu kelengel na takata kaburula ulu de be wela enve ko as-sahabatu was-sahabiyatu ridwanullahi alaihim alkaba sallallahu alaihi wasallam jenyo achama ana musoma mbalo to tara deli kisine ma chama ala fa ala ko ke uka am say gadu ko ke alkaba sallallahu alaihi wasallam bona sanmawni kanyini sitigi ma safa kisine ma chama be ala fa ala ko ke alkaba sodunga uka ana mu'minu munun tukur alkaba la ni chemminani ye ila qiyam as-sa'ati fota sedu ko le de mele kelima namboro lambe foli salame chama ana musomama assalamu akana sange akana nyine amdu go nyine kurokure afa watibe basawraja una fikum akid ala bado anjigi cheken awla nimma babe du ko ko la anve angale maniya la ananga ala dana yala a anda mala ko salamu ye ma bawi السلام عليكم سماما نبارينا ليكون العمل بالإخلاص التام جانغو بارينغا كي ندسو كنجيليا دكيني الله سبحانه جاتي كما لا لرياء ولا سمعتي أكنك يرى جيرا كما أكنك يرى منغما السلام عليكم دوغو دبسك عندما أجان سما دوغو لانينا شو أنيتلي سوكما أنولا السلام عليكم أمبرولا أمي لجركا كوروكوري السلام فربا جامو كلو تلولا أيها الأخوة السلام أوصيكم بتقوى الله العظيم ما لا دي يركم لا دي ليكو أيتو أنجا جانغا سر الله سبحانه وتعالى على كو أنجا مينجة السلام تشمانا مسوما أيتو أنجا زيكو كاكيلي وانتهو أما أن هنا هوا زجر الله سبحانه وتعالى كو أنجا مين توي أيتو أنجا زيكو كي أتولي إن شاء الله تعالى نانيان جسرنا السلام الكرام مندو نانيان جسرنا إن شاء الله تعالى جناب بالنقيا لا هرفنا بالنقيا نندي الله سبحانه وتعالى نسرني الله سبحانه وتعالى مين أكا جونفه الله سبحانه وتعالى القرآن السورة السلام آيات لو مجو وكل دبا مسا كبكل جبا مسا بك بما أكا جونفه أيوة كل شو كا على نسرني كا
ay mumunu ta ufurba toama ako ya ayyuhal ladina amanu muminu amunu go kalliman yara ko daran alala adaranga kirala wa dara sayala dara saka kununa inta taqullaha nasrana Allah subhanahu wa ta'ala nye masami adda nasrana nye yaj'al lakum furqana ay fasalan bayyana abi farabashiya jelenge aye bainal haqqi wal batili nisrana ala nya balma ke balma muso ala layduta ko abi chene ngalo dafara jirila ka chejirila ka minani no kayima ko ni cheye kan ngalo jirila ka seki de me disu ko be ban ola op may ka bara bele jele bi ka sababa ye ebi far Allah subhanahu wa ta'ala ka waliyu ngana ka jena Allah subhanahu wa ta'ala ba ka jomu ngana du ko kolo kola nabi sey ka jom nyamar ya ku kanu ebi fara o jonga farqanu qorade ni qur'ane ye Allah subhanahu wa ta'ala ka pumaye ashidonta anaka se jondi se ka dal masa ka puma fasani ka se ninde ye fen fitilin bi famu farqanuna Allah subhanahu wa ta'ala matla akoko kora wa yukaffir ankum sayyi'atikum assalamu alaikum mandum ko nazran Allah subhanahu wa ta'ala nye ko ay laydu ta anye ko ba njurmu yafa ala nyi sereng sababula ni jonya ka ale ala kama kato Allah subhanahu wa ta'ala kama ko seta joye ki ko kabu yera ko jurmu nango seba ale alay ko bi sanango kabu jurmu na no kare kasabe ja e be gere Allah subhanahu wa ta'ala la wa yaghfir lakum jurmu belebele baw yafa le ko bi laydu di kokora abi sey ka andame kan zanago kabo jurmu misamawna wallahu dhul fadl al azim ko soni belebele ba ko Allah subhanahu wa ta'ala de tay Allah subhanahu wa ta'ala de soni belebele batigi fasamandiya belebele bade Allah subhanahu wa ta'ala tay naka de Allah subhanahu wa ta'ala kwa ka de jomi ma ba di oma ngai laydu tan ngurana ayen ngoni na ko fasamandiya bayin zoro le sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye ala kan ko ya ana bal asama bela jalema assalamu alaykum na qur'an chatikila akacha anana yoro chamana Allah subhanahu wa ta'ala ne vo suratul anfal la ayakame ayamuka an konondo wa qala sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ka kira sanuma alkarba tiki of mana ala yasranye ka aywa har sakanama nasula mi naka cha sigero kelen se kana nayi alkarba ko dodola fi jawab as-su'al as-sahabati radwanullahi alayhim akana bima sanuma ndakurinya kelen afora sahaba ka jawa aywa nyingali jabi de la mamna ni Allah subhanahu wa ta'ala alkara janyo aywa ndusu kuna doniya kwai alkara banyininga akan maba foye maba ya fe nyingal ka kala jango akado maba ya minyi jango akado ko chena ko maba ya che jango akado chena ko maba be sahaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ba ya maruya ay alaka kiran nyininga akan maba foye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala bane ya maru di domina ka sahaba ya mare ko alkara banyininga ninna ja alak mba do ko ngatle jugi ndle binasi ko bina bodda do la ko ma baya tey ko ma baya tey ci o kele sahaba yu sadiqul masuq nyininga aywa khazinatu asrarillahi Allah subhanahu wa ta'ala ka gendo magazin o yaji nga ko ya rasulullahi alaka kira ko na'am o ko man akramun nasi alaka ngana mawla ma bay joni muhura mi nyininga ma baya ci yowa ni ma baya ci mawla ma bay joni qala alaka bako ataqahum ode manununa min zirana alanye katamu belejeleka ninye sabati deye ninda gene minye nga gen wallahi la ilaha illa huwa ma anzala Allah biha min sultani ay min boada daluta ko daluta nye alka sasmay ayo sahaba sabatu kanyi ngali deka ko kanyi ngali jabi duma jabi nyumanna nga puma kuro fola be kan ndey yelama bi ko ni ngorode ko ma bayate chen ko ni ma min zirana alanye la rabka ko na nyeshita sabati alaka kile nyumande amma wal ahadithu wal ayatu wal ahadithu fi zal babi kathiratun ma'luma ala yasra bonda quran ayami nana nay alquran centigilla hasa kalma min nana nay alkarba sallallahu alaihi wasallam ka sunnatul mutahhara la balma kan balma muso aka cen foka fa ka cen wa don shi mo ya sabati adone do aywa sharia ga fo kono o pa min ne do enve anga hakilto allah subhanahu wa ta'ala nyi saranyanna anga fin bele jelela am ma chokola aywa ambato ke chokola an alaka joni nyon jelala anga maraw chokola ay to nga hakil so gorto ala nyi saranyanna anga nyina may bele jele kono
foka tasi anga nina kili labama no kera Allah subhanahu wa ta'ala yarabi anzama ka bo kasoyina no kera alabi hinana abi aljina di amma assalamu jela boy mu'min ka kaso de jela bote mu'min ka yersa ko ke royi ay to nga hakil sa ko tanyiralla halil ilam annana bi fadlillahi subhanahu nen ma nyabla matamena ba fay ka don Allah subhanahu wa ta'ala ka samandiya konnana jalasana ukhra fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki an zikra kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 في الجلسة 152 سكي كمان أنا سكي بدور نفلانانا أما الله سبحانه ديلي على صنع تقول من أنا سكي دامنا هير الله على يهندم ولا أما الله ديلي على كفرانغا سكي كدا خير الله والكلام فيها إن شاء الله تعالى حتى الآن على الطهارة هل بيني سكي فنانا أما كبما أيوة أمنا بما سنيا دكا من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني ولا دايما التا أبو زيد القيرواني صرب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مهرمان دي صدر بابا منا كالكربا كدين الدمناي كالكربا كنا ولوني أي القيامة أي لتر بركة من زبايا كدي مهرمان دي ما أي لتر بركة من زبايا كموندو على مالكو من أنسكا كالاندوني أتلمو كتاسد مهولة دي بملك كلمة هل بي أمو لتر بركة لديكا أتوقع يكو رسالة إيه nga letri abanyo anabo letri mba yera kumbo letri anyo ana manja أرسلتك سرب الله سبحانه وتعالى وإن شاء المولى جل شأنه نجر الله سبحانه وتعالى أن بسجلا سنتم اليوم ما جمعه الشيخ من أحكام الطهارة على الصنع أيوة تقربي كيتي من فرنيونغا سنو كونغا أرسل الله في الباب الرابع من هذا الكتاب من كتاب أبونا ناني نانا الله تعالى الصنع أكيتو بنا داتي بشوينا okuma sisa e ka seki dama walada noma e bina donko seliji kwananye atlalala sanyo kwananye atlalala natlala na insha Allah ta'ala abina duniya janaba kolila ka sai ka duniya taharatu turabiyya la aywa buguri aywa sanyo la tay mom kecugo fanana ni arsalatigi na ko domina ko ay sanyo kunguru e ba donko alhamdulillahi rabbil alamin mako bi se famba mimma anana noyi okuma nika seliji tatu nyamini ma ningofe nika aywa janaba ko tuko nyamini ma okofe ni fini nogole kiti no nyamina e ma okofe a mbalma muso o ta'awna bila o ta arsalati gila o be ela ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli mimina fo alaka famu tuko nyumadi ana balma alsama bela jalema wa qabla an naftaha baban ukhra ala sona ko anye bisigike ko ala sona ko bonda nani nan ko dacera سنسل هذا الباب بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة كتابا والسنة والإجماع أمي دقوين السلام وفاكان دم نمونا ينادى تقول يانا نغتاني في أمي نابونا إيسالو وكورا يكدلو فرنيونغا القرآن حديث الله دون سيلا وكا بنغانا ممي أرسالتي كان مسانما ننغو كرما دوندو سلي فسامانيا كونغا سلي دلو كونغا جسانما دلو كونغا الإسلامية فمن جورا من دي سنيما الإسلامية دينية جورا من دي سنيما ولما أوراسخونا ودالا نزانمانا أمين ودالو دمدو فرنيونغا مختصرة كاكون دالا سرونيا لتكون حجابا مستورة جانغو كاكا أيها حجابوية كاكا شطرة برفينية بينه وبين القادحين أني موتي مامونو ني أيها تلالابان بورا ني أولوتي مالو دوني باما دوني باو بورجالي أيها مالوياني أسامتولا الطائنين في أعراض الفقهاء العاملين منهم بي ودادو أيوة الشريعة شدون باو الشريعة فامو باو منهم نو ومدقى سنانو كفامو ياي ولبانا كوكرا كشجو كتلجو كبيجيتا كوشيبه بانكا سبنك على كشريعة لا كمهون مندون دمه دمسن شفي منهم بو داترو أولو فرقولا لا كبرجا كوجاكا أمي قرآن كإردوي kala garba sallallahu alaihi wasallam ka ayo hadisa kenamo nga erdoye ka ulama ka ijma ka erdoye angara mo ko for koloni ayo o dem sonche insha Allah ta'ala yan sai ka sama angara mo ko be sutura na ala sonama ni ayo bona imbana amina ayo o bara sanuma ke ka bona indatugu ka sora ka bona kura dayele am ala deli aketugo nyuma be ala fa ala kan ko yamma assalamu alaykum zama dugola ni dugo matiga insha Allah ta'ala jabi nyuma misalo qala rahimahullah أسألتك سرب علىك أكو ومن كان يعيب بأقل من ذلك أجزاءه ولا رتمين نعمي ما
asalati ko ka aywa simono nun ko shen saba ako ngani mami farkolo makaya chokoya afarkolo la halaya chokoya ale bi se ka jike ka aywa simono nun ko ka sanuya aywa sabani duguma ce ko na ya ke na sanuyara ko ba wasa iza ahkama zalika na ye aywa o ke chokoya yense bakoro chenye ko ka damunga ako walaysa kullu nasi fi ihkam zalika sawaa ako mogo manga ko aywa koli nunun chenye ni la halaya la barsabu alaka dali chogola mo farkolo chogo ta kelenyi do farkolo jame amako be ji chamana do farkolo kamaka ji don be wasakala aywa mani farkolo la halaya ta kelenyi jitta taw la halaya saka ke kelenyi asalati kote ako nganga don ko qad qala sallallahu alaihi wasallam ko sabatara ko alaka rabbama saljif samandiya kunga ko alaka kira ko assalamu aban la shuka ka silji fembaye ko man tawadda assalamu ko mami siljita fa ahsana alwudu'a ay siljita ka cenye ko ala ya fay chogomena kira ya fo chogomena aka silji saba ko dafara thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama'i ayo thumma rafa'a tarfahu ila as-sama'i asarla ka nyenu korta kata ka bakolola fa qala akngulu kortale asarla ka dugowke aka dugowke kana ako ashhadu an la ilaha illallah ala mbiken jere ne darala ka fo e allah subhanahu wa ta'ala masa kelenya masa wara tay e ala kofe wahdahu la sharika lah ala kele jonde allah subhanahu wa ta'ala la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mi sherera ka fo ko alkraba muhammadu allah subhanahu wa ta'ala ka jondo wala subhanahu wa ta'ala ka kirado an mato te kelenyi cide do ala ya ci anana ayaka ciki abana opma koy ngalo anye ngalo ni alkraba sama alka ci bade ye Allah subhanahu ka kirado ala ya fusamandi aka jonye min ladun adam ila nafkha fi suri kamin adam alayhi salam tilala ka tasburu fiyalima mawo mayini nduk makole ngokana ka alaka rabaka fsani dava ngundigi do Allah subhanahu kanu nyado alaka kira belebele bado alaka kili nyumande amma alako kaka ala ya kama alaka rabako ko ni mamiyene nduko sanma ngala ni mamiyene sheria pamakam vlaini mamiya fo ko fatahti lahu abwabul jannati thamaniya ko aljannatiki anina var ko lotiki fon siriya masa ko be aljina bunda siki dayele o tigila maye ni siriya pamakan vlain mbarka kama yadkhulu min ayyihi ma sha'a ko be do ad bunda siki fe mi ngadaye dami ngadaye ko be do kaka do fe assalamu pamay pama koromaye wati choko kama koroye alaka kiraba fe ka selji bunya jirana ka jirana ko alim hudu bunya kama alim hudu barka kama nan aywa alimanena alim hudullah an liman ne ko Allah subhanahu wa ta'ala la an seliji kala ka shidon an zagira ka mago do seliji ma nan seliji ta ngobe jale Allah subhanahu wa ta'ala seliji ko fala dugo jabi yoroyi op man ye shahadu kuma kan vla kala Allah subhanahu wa ta'ala baka aljina dayala ye o koraye abi aljina doni daga iye aywa abunda seki mi ngadi ye doyi e ne va mona pma mbalma ke mbalma musayi mako do seliji la op maka ta paraka ka shinga tika chife a o seliji valeur shidon baliyai alaka kira kame o tigila mo dema ko nga hagil sab ko dayla nga selji bonye ko ane bonye ka kan ako asalati sarabe alaka ko ako wadi wa qad sahabba ba'd al ulama'i ko don ba do yakanu an yaqula bi ihdir al wudu'i ayo selita baka fo selji tali nona allahumma ij'alni min at-tawwabin setiki masambi deli e alay jomu nga tubi mine ni watina ka kon ngani mbara nye ala mvara o jonga waj'alni minal mutatahhirin ala mvara eka jonsani yanunga e jomu nga tubi mina ni bina mununga tubi mine e jomu zanunya ani bina munun zanunya ala mbaji ni fakika ala kama iken vara oluka ko don ba do yeni vala kan nin kanu ka fara shahadu makan flaka ka fla farnyonga ashara la ilaha illallah wa la sharika la wa ashara muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin kiba fo wati mina kaka sore keme ki ngolo korta ki kunja 120 alaka bunyi sabati kaka kele bandia sabati asalati ko aywa aka kitabu sharhu ko zahiru kalamihi asalati ka puma aywa kena mana be minjirana annama naqalahu an ba'd al-ulama'i ka fa yemi fossa ko fara ka kwayo ayo kayo ayengera ko ka bo don ba do yoro akala yini ibn habibi de o don sido banganaye man ko an sika kala ne ngano do rahimahullah alaka hinan al-salam subala jalela nga hatsak aka makina mana be minjirana ko o yoroyi
laysa min al hadithi o ta hadisa doy asalati ka kuma bode jirana kitab sharhu ko waqad zakarahu at-tirmidhi fi al-hadithi ko tirmidhi afara nyonga hadisa kelena o kuma o kore riwaya do ba fokadda abduhu wa rasuluhu riwaya do ba fla bele jele fara nyonga ayo ani mamiya fla fara nyonga alhamdulillahi rabbil alamin o de chekayn alaka kili nyumande amma ninde selji ko feddu ko wiye assalamu non cesirla assalamu muso ka kala yoro sikilila ay muso kala ni nduko sanama nununa o ka dursi ka cenye wa qala rahimahullah asalti sarabe alaka nasara kayda la ko ako wajibu alayhi ako bi wajibi al-salamaka ani amala al-wudu'i aka selji bara belajeleke adamine fo laba ihtisaban lillahi ta'ala baraji nyin kama Allah subhanahu wa ta'ala fe akake ala jati de kama ala miselji inta kenyere kun sanu e ala dama de kama jango nga gere e ala la jango ibato ka dakanyi lema amarahu bihi ayo akake fangama Allah subhanahu wa ta'ala ya yamur yani minni yarju taqabbulahu akake kasor ajigiya kan Allah subhanahu wa ta'ala la dusukuna kafako Allah subhanahu wa ta'ala bi ayo selji mine wa thawabahu ajigi kan alaka barajila ko ala ba so barajila la wa tatahirahu min adh-dhunubi bihi aka jigi cenye kafako Allah subhanahu wa ta'ala bi na le ko kabwa ajurumuna nene selji ni na yetega flako bolo flako ndona jurumu mina aywa o sanunyara na yedda ko o cogodo na nyeda ko o cogodo fokata sesema na sembo ngo ajurumu aywa bi bunuka bwala ka ko ka sanunya wa sha'ari nafsuhu aga yarakun sami anna zalika ta'ahubu aka sabata da sukuna ka fasalji min vilakata ni labe de ye masake mako joranena to ko daba masa ka ko joba masa nen ni nen var ko tiki amma ko jorana yuridu munajati amma ko bala sisa selwati serane na kaguno nyanyake opma o munajatu min ne bina ta ola ni jamana president ku nyenwele ngume ngo kenzanu nya kenga dongo kele dongana ka parfen kasa duma kena ka ta president ka wele laje ni president bele jele ka president yi haza malkul muluki ni masaw bele jele ka masay selji mi mina ta sisa ngak ngel labin li mulaqatihi apme nyonya kama wa tanazufu mbata yera kun zanuya kama le munajati rabbihi ako ke aywa adaba maka gunu nyonya kama ni selji nda kunye bato ye ibina ta bato min gena ye bato imbi jate aywa gunu nyonya de ini daba mache akma yera sanuya ke labe wal wuquf bayna yadayhi li ada'i fara'idihi kwa kan ngani yasli tabako do arsalati asarabe alaka pman nunga ko jugo wallahi timiya be pman nuna pman nunye pman sabati lewnye ananga jamana laba man da sadu ngami muarte kelinyi apmo kadi fuka fakadi mo tayora kanyi barsa minya seba ya seba alakama mako balaka shahad diplôme soro o diplôme nga sara soro do dola nga ndamu jena nga nafa soro nga donina asalati ko ngundo don uma me utlena atle mabbe nunu yesabene ka lillahi subhanahu wa ta'ala ala nyira nyinni da makama wala ko mo kadi kojugo mo chekany asalati ko ako aywa seljitaba akana mbele jeleke aywa yera sanuya kama aywa wal wuquf bayna yadihi Allah subhanahu wa ta'ala aka ngani yasrika fo konye selji min da sisa vleka selji min da talikunye kenyera labin jango ngata jo aywa ndaba ma nyefe li ada ifara'idihi aka fardaw dili kama nasara selita kunye farda selji ni ngani yasri ala ako wal khudu lahu aka selji inta kan ngani yake yera majingi Allah subhanahu wa ta'ala yi birruku ini ruku ikali ayi والسجود أني أيها السجود كلي الله سبحانه وتعالى فيعمل على يقين بذلك أكا سلجي انتا ندغنيا جيلي دغنيا دفالي نيوماي أيها نيني مكان زنما نوني أكا ليني مي أي مكان زنما منو فوسيسا إكا بفر نيونغا داكورنيا كلي كيكا جويا جرا على جرا لا على نيني نيوانا بنا بما إفسالي لا أنغا كيكي نيرا سانويا وكما مسلي تانيكا يامروي kenyira sanuya kenyira kasaja ka aywa farkolo ka nogo kolu bona ka sagi ka jurumu nogo fana bona ka soraka ta aywa munajatu ken Allah subhanahu wa ta'ala mboka ala dama kama nda ka fenwere kama kwa ko ngani yasri ko aywa nayenenge ni dangania dakene bara chenyana kwa ka ke wata hafuzin fihi akayira kun tanga selji konnana ka ba fen belejele ma fen ba ka selji chen aywa min naqdin aw waswasati aywa la halaya mono mi selji chen
walma hakili wasu mun mi do dusukuna no be ka sababu ye kitu ka selji la ki nyina alako walma jep ma gwaza selji damene na dacece akani sogola ni oyi ako fa inna tamama kulli amali arsalatigi na ala son tala jonde ma be sababa ma aka babu bondayi adace cuko nyana kojugu ay kuma mi vo balaga tigu fe ni tigi de bi wele ko kuma dozo ay kuma dace cuko mina kuma dace tola ananani tamamu lafuzu ye kajirana ko ni ko inda aywa bonda mi ngo varla nyonga bonda nanina selji kungani ya datugu toy ako balma muso selji taba ako itlo majo hagil sabako dayele ako fa inna tamama kulli amali ako bara bele jele dace be husna niyyati fihi ko be kenen ngani yecceni de abaralla o dakurnya labande kera bonda fana datulay arsalati sarabe alaka nasara kayralla nunu nguman Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ibadon ko nunu be ka puma chogo menon nunu de ka puma fenwere kama nunu be ka puma ala dama de kama mana yanzame nunu na ambulo be tiembolo fo domi alaka kele nyumande amma alako kaka alaya kama wati anda ambulo makaba am ngal kele ndama jabi ngal boko ngal chayara soko ngal ula salama chama ngal ka soko ula koka o soko shew korofo jabi yemmiye olu belejele ka ngal la ode la arifu kala de bin sigile flanya fa nabe puma ata soko korodo nema soko kalange nde soko korodo nga fayda fitini mbembolo ko fo soko ngal keba nununye ode alkaraba sallallahu alaihi wasallama asabatira ka boama alaka kira ko alsalama furba jama kuluye ako aywa marra aminkum hum mandemu aw belejele la ni mamiye yelike dodola aywa ma yakrahu fi manamihi ni mamiye fenye aywa aka sunokola femi nadu suku ya kon ama janni asrana fa zasay qaza natiki kununa falyatful an yasarihi thalatha kwa ka daji tudoni annuma yava fa shin saba wal yaqul akasra kafo allahumma ndigi ala inni a'udhu bika mitangini ala fa min sharri ma ra'aytu fi manami kaba fendoro ma nyefemi nyesisa nga sokoina an yadurrani akenendoro fi dini nga dinena wa dunya ya ananga jena alambi deli ala kengisi kendanga nyefemi nyesisa nga sunana aywa ndanga aywa atoroma aywa akana toro shiesi sema nga jela bola akana toro shiesi sema nga sonokola nokera alhamdulillahi rabbil alamin ifonina kabo aywa otoro serila ninde ye fayda fitini bi sorove ka di sokotigi nunuma nyonda sokotigi ko ni nyingal kebawla ani munu mena nyingal ke o ka do ko kalande ka doni sodeni aka doni mata yoroja abe sharia gafe dugmana nunde la soko kotala soko kitabu chama sabena na asama mizra ka fitini zorola ni yeminyola ibsaki wasado ola nga halini soko ni kitabu fana fora nyongo kana balayla basabu soko e doni ye alaba ni mawla de ni ka alen sere ni ka ala don serama ibn sirinat le temene don bo yo sabati barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندور أطائر المنطار يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما